Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wahai erakan, jinolon tuanku jawab haba. Nasi dodara lewat karangan, kagejo soal kerimung kofa, kagejo soal kerimung kofa. Si gololom jawab wahai dek sayang, bacut penesan ulun ke gata. Dalam mereka irama besaban, ujongan uram besabe nada, ujongan uram besabe nada. Nyo abang rimung hai de metua, kan raya baba pega bagata. Soal ke hukum hai de ulun pegah, ro kitab tufah kalelun baca, ro kitab tufah kalelun baca. Menyodi Aceh rencong tat megah, menyodi Mekah Kaabah mulia. Lon mebeta tes hai ade metua, bepuruno ayah niba membaca, bepurno ayah niba membaca. Jino ulun plah lafai hamdalah, tapujo Allah yang Maha Esa. Kata alhamdulillah alih lam jinsiyah, tamu pom surah wahai edinda, tamu pom surah wahai edinda. Menyohan mepom bang lelun petupat, istighraq afrad maknaji segala. Tu menghabisi ban mandum afrad, ban mandum sana milik Rabbana, ban mandum sana milik Rabbana. Kadang bak gata lain lam surah, jinota pegah bak rimung kofa. Lon kuna dengar haba ube pegah, kadang carang olah tok bak kata-kata, jarang olah tok bak kata-kata. Lon kalan cicim si ane tiwa, jipotat juah lam ujin tegah. Ulun dek mepom kentok lam bab nikah, hai dek metua yang tanpa nama, hai dek metua yang tanpa nama. Jinno hai adolun balik arah, lun coba bala soai ke gata. Nyan haza faslun hoge isyarah, cita pejela ubaka kanda, cita pejela ubaka kanda. Soai dari loncit cukup mudah, hana berat payah lonjo ke dimda. Soai ulun beri hai ado metua, ibaratku pegah soai ane teka, baratku pegah soai ane teka. Kasih ke ono haba penegah, harap ba Allah jawaban benar. Pemeah kelon kadang citna salah, maklum metua hana sengaja, maklum metua hana sengaja.